Dieu m'a glonao la photo la fin quand banane que mon yemo nao nenye be abode kamela si o ma khamo na be ma o si yemo kono o pe mo yemo khanu menye de via akpa e menya metiti akpa be no si Yehowa di twa si o be na ola na ten awe nenye be egbe demon eko eye me di be na nye be na ne xɔ asi le Mawu ƒe ŋkume wu ame siwo ƒe ŋkɔ ne se le Biblia me hafi Yesu va anyigba dzi. Yakob, exɔ asi wu Yakob, ekpe wu Yakob, ekpe wu David, ekpe wu Elia, ekpe wu Elisa, ekpe wu Yona. Mose nye ame dzɔatu le Mawu ƒe ŋkume le anyigba dzi. Eƒe gɔmedzedze menɔ bɔbɔe o gake Mawu do eya ma abe esɔ ene eye wòtsɔ enu dzɔatsuwo eye Israelviwo le ema yi me hafi wova dzi Yesu la Mose eyawo kpɔ be enye ame gãtɔ kekeake si nɔ agbe le anyigba dzi kpɔ eye kaka na egbea ame siwo lé Yuda subɔsubɔ me ɖe asia Mose make yewo kpɔna be eyae nye ame gãtɔ elabena ame yiwo lé Yuda subɔsubɔkɔnu me ɖe asia kaka de asi na egbe womekpɔ do dzesi Yesu Kristo nye kpakple woƒe aƒetɔ la abe enye Mawu ƒe Mezaya la o. Mose enye ame gã gake egbea Yehowa dɔm ɖa be magblɔ na wo bena ewo la ewu Mose. Ewo menye ame bubu aɖeke o wo ŋutɔ newu Mose. Le Mose ƒe agbalẽ evelia me eta evelia kpukpue ewolia mea míaxlẽ be esi ŋutsu Yati la ekplɔe va na Farao vinyɔnu eye wòxɔe wɔ viae hetsɔ ŋkɔ nɛ bena Mose. Elabena egblɔ be tɔmee meɖee tsoe. Míenya Mose ƒe didiƒe ŋutinya. Eyi Yosef nɔ Egipte nyigba dzi. Wonɔ gaxɔ me eye Farao va ku drɔ̃e ɖe si gɔme mate ŋu ase eye ame aɖeke mele Egipte nyigba dzi game ate ŋu ɖe drɔ̃e si Farao ku gɔme ne o la eƒe ahakua va ɖo ŋku dzi be game nɔ gaxɔ me ku drɔ̃e le ɖa Egipte vi aɖe Israel vi aɖe si nye ame ƒeƒle le Egipte si ƒe ŋkɔ nye Yosef eye eɖe egɔme na ye ale yi woɖe egɔme na ye la nenema ye wòva ye me eye ebia tso esi be nenye be edo le gaxɔa me la yi ne ɖo ŋku dzi edzi eye yeaƒo enu na tso ye ŋuti na fia la be hã yeate ŋu ado le gakpɔ la me elabena yemewɔ enuvɔ aɖeke yemedze agɔ aɖeke hafi wokɔ ye de mɔ o gake Mawu ƒe nuwɔna wɔe be Mawu ƒe ahakua ŋlɔe be naɖewo me wo hã woŋlɔ wo be lea Mawu ƒe nuwɔna ye wònye bena nàte ŋu ava ge ɖe enu gã sie nye tɔwò gomea tso Mawu gbɔ la me. Ta ne gave wo be ame aɖe ŋlɔ ye be o. Ne amegbetɔwo ŋlɔ wo bea meɖi naneke o ne Mawu ya gbe le ŋku ɖom dziwo kɔ evɔ. Fifi la eyi ye mía nɔvi Arno nɔ mía kplɔm le gbedodoɖa me egblɔ na mí bena Mawu be kpɔ ɖa mete wò ŋkɔ ɖe nye asi vlo me. Wò ŋkɔ le nye asi vlo me nyemate aŋlɔ wo be o eye wò gliwo hã le ŋkunye me ɖa. Mawu meŋlɔ wo be o ele ŋku ɖom dziwo le ɣeawo katã yi me. Eye esi wonɔ nenema Yosef va na fofoa kple eƒe ƒometɔwo katã va tsi Egipte le dɔtoto ta eye wonɔ fi ma na ƒe aɖewoa wotɔ Yakob va ku eye emegbe Yosef ŋutɔ hã va ku va Israel ƒe dzidzime nɔ dzidzim ɖe dzi ale gbegbe eye va ɖo ga ɖe me la wova sɔgbɔ ŋutɔ wova de wo kluvinyenye me
gake efia aɖe farao aɖe si emenya nya aɖeke tso Yosef ŋuti o eva nɔ zia dzi eye wòva kpɔ bena Israelviwo dzidzim ɖe dzi sɔgbɔ akpa ta ne yewo be wɔ nane o la ava va me bena ne yewo va futɔwo wɔ aʋa ɖe yewo ŋutia Israelviwo le Egyptea woakpe ɖe wo ŋuti ekema woaɖu yewo dzi ta yewo magaɖe mɔ be Israelviwo woadzi viŋutsu wòanɔ agbe na wo o eya ta wòyɔ evixela nyɔnu eve siwo nye amegãwo be nenye be mieyi evidzige na amewo Israel nyɔnuwo hã wova lé ŋku ɖe wo ŋuti nenye ŋutsuvie le wo ŋuti la miawu via ɖe wo ŋuti eye nenye nyɔnuvi la miaɖe mɔ woadzi wo gake le mawuvɔvɔ̃ ta vixela yawo womewɔ ɖe Farao ƒe sedede la dzi o emegbe Farao ŋutɔ va tso nya me be ok nenye be Israelviwo dzi evi ŋutsua woakɔe asa vɔ na yewo ƒe trɔ ɖeka si nye tɔsisi Nil tɔsisi si le woƒe dua me ta nenema nua va nɔ edzi yim ema afie Aram kpakple Jokebed wo hã wova dzi evi wokpɔ ɖevi abe etsɔme gã aɖe le esi abe ale yi koe vidzila ɖe sia ɖe kpɔa evia ƒe tsɔme wɔtɔ ya etso Mawu gbɔ na woe ta wobe awɔ ɖevi ya womate akɔe asa vɔ na Nil tɔsisi la o wohã dzilawo mekɔ sa vɔ na trɔ aɖeke o womeva de wo ŋkpɔ me eye gbea ne li ɖohi wòya ne nɔ trɔ subɔsubɔ me kpɔ gake gbea Mawu ƒe amenuveve be ɖe wò dogo tso le eme eya ta medzi be magblɔ na wò bena Mawu ɖo ŋku dzi o eye wogakpɔtɔ le ŋku ɖom dzi o eye esi ame yawo kpɔ be yewo via enye ŋutsuvi nyui aɖe ava zu ŋutsu gã aɖe eye wòanye dɔwɔnu gã le Mawu ƒe asi mea wodzrae ɖo wokɔe ɣla ɖe woƒe aƒe me kaka ɣleti 3 ɣleti 3 megbe womagate nɔ ɖevia ɣlam o ta le gbedodoɖa Mawu va ɖe na ɖe fia nyɔnua Jokebed eye wòva yi dzi kusi eye wòtsɔ enu fa ɖe me be eti mate ŋu ɖo eme tsɔ belivi aɖe kɔ de me ɖo avɔ ɖe edzi eye wòkɔ ɖevia kɔ de me va yi da ɖe Nil tɔsisi la to le adawo me eye wogblɔ na via nyɔnuvi be nenɔ afi ma ne wòakpɔ nu yie dzɔdzɔ ge ɖe edzi eye nenye be ame aɖe tsɔe eye wòkpɔ gɔme dzi be dzise gɔme be amea dzi be nenɔ agbe la ekema ne va gblɔe na ye ne yeanya ale yewoawɔ enua va yi nenema eye Farao ƒe vinyɔnu eye va kpɔ ɖevia eye wòbe o yeka ɖe dzi be Israelvi yewo dometɔ ɖe ƒe evi kokoe ya eye Mariam yi va gblɔ nɛ be ok kema ɖe ma di wo dometɔ ɖe va ne wòana no ɖevia na wo ebe oyi eye nawɔ nenema eye wòva gblɔe na nɔ eye nɔa va eye Farao vinyɔnu la gblɔ nɛ bena xɔ ɖevia ve ne no nam nenye be eti la nakplɔe va nam fi mi xlẽa Mose ƒe agbalẽ velia ta kpekpe ewolia be esi ɖevia ti esi ŋutsuvia ti la ekema nyɔnua Jokebed kplɔe va na Farao vinyɔnu eye woxɔe wɔ viae hetsɔ ŋkɔ nɛ bena Mose elabena egblɔ be tɔme meɖee tsoe Mosea ƒe gɔmeɖeɖe nye be meɖee tso tɔme Mosea ƒe gɔmenyenye gɔmeɖeɖea ke nye ame dzɔtsu amegã eya tae le Egyptetɔwo ƒe Farao domea míakpɔ eɖe ƒe ŋkɔe nye ŋutɔ ƒe ŋkɔe nye Tutmoses Mawu na bena woɖe ŋutsuvi ya tso eti me woɖe tso tɔme eɖe nye kpakple wo ya tso eku me eɖe nye kpakple wo ya tso gbegblẽ me eɖe nye kpakple wo ya tso trɔ subɔsubɔ me eɖe nye kpakple wo ya tso legbawo afakaka kpakple enumaɖinuwo wɔwɔ me bena mia akpe ɖe ye ŋuti eɖe mi tso viviti me va nukunu kekeli la me ewɔe be wo agbe si nye viviti tsã kema azɔ ne do le eme eye ne zu kekeli menye be ne ge ɖe kekeli me ɖeɖe o ne ge ɖe kekeli me vɔ wo ŋutɔ ne zu kekeli na anyigba dzi dukɔwo eya tae Mawu mate ŋu agaɣla wo ɖe afi aɖeke o nu yiwo katã dzɔ le wo agbe me va yi Mawu ate ŋu awɔ wo woazu enusɔsrɔ̃ na amewo bedzi be magblɔ be ŋukpenya aɖeke meli o nu yiwo me nenɔ tsã afi ne te dogo le emea na ame aɖe sia eye ade dziƒo na eya hã
bena wòate ado le gbegblẽ si me wole la age ɖe Mawu ƒe aƒe me. Medzi va gblɔ na wo be newu Mose. Nu ka tae newu Mose ɖo? Nenye be nenye dziƒo fiaɖuƒe metɔa, ekema newu Mose. Me kawoe nye dziƒo fiaɖuƒe metɔwo? Ame siwo xɔ Kristo Yesu abe wɔn ŋutɔwo ƒe enuvɔɖela, wɔn ŋutɔwo ƒe aƒetɔ, ame mawo woawoe nye dziƒo fiaɖuƒea metɔwo. Eye Yesu Kristo gblɔ tso ame siawo ŋuti be ame yiwo katã nye dziƒo fiaɖuƒea metɔwoa, wo dometɔ ɖe sia ɖe kpewu Yohanes dziɖeta na me la. Vɔ egblɔ be ame siwo katã nyɔnu dzi la, Yohanes eya kpewu wo katã. Gake be ame suetɔ kekeake le Mawu ƒe fiaɖuƒea me, le dziƒo fiaɖuƒea mea, ewu nenem ƒe Yohanes dziɖeta na me la. Ta nenye be kakaɖedzi le asiwò egbea be yexɔ Kristo abe ye ŋutɔ yeƒe aƒetɔ kpakple yeƒe luvɔɖela la, mele kakam ɖe edzi na wo bena newu Mose. Mosea abe ale ye míekpɔe le eƒe agbalẽ evelia eta eve kpukpui ewolia me, eye Farao vinyɔnu la tsɔ ŋkɔ nɛ be Mose elabena tɔme me ɖe tso la, woya menye tɔme wo ɖe wò tso, xexea me ye wo ɖe wò tso, viviti me ye wo ɖe wò tso, tsɔtsrɔ̃ me ye wo ɖe wò tso, eku me ye wo ɖe wò tso. Wo ɖe wò tso emawo katã me kɔ va fika, sɔ va Mawu ƒe ŋkume, sɔ va Mawu ƒe aƒe me, sɔ va kekeli me, sɔ va Mawu ƒe nɔƒe ne zu ha dɔwɔla kpakple Mawu kpekpe me ya le asiwò le amenuveve si Mawu tsɔ na wò la ta. Mawu dɔ Mose ɖo ɖe Farao gbɔ, gake wo ya edɔ wò ɖo ɖe xexea me. Medze ma gblɔ na wò be menye Lome ekoe nye afi si Mawu dɔ wò ɖo ɖo, menye Togo koe wò dɔ wò ɖo ɖo, menye to ɖe ƒe Afrika ɖeɖe wò dɔ wò ɖo ɖo, menye Afrika nyigba dzi ko wò dɔ wò ɖo ɖo, edɔ wò ɖo ɖe xexe bliboa katã me. Xexe bliboa katã le mɔ kpɔm na wò zɔɖeɖe, le mɔ kpɔm na wò dɔwɔwɔ. Biblia na míenye be nuwɔwɔ blibo la katã le hehe ɖom, le konyi, le avi fam, le mɔ kpɔm na Mawuviwo ƒe ɖeɖefia. Míame yiwo le teƒe ya, nenye be míetrɔ míaƒe agbewo na Kristo Yesu vavã, ekema míenye Mawuviwo. Eye xexe si le viviti me, xexe si le vevesese me, xexe si le COVID-19 ƒe tete ɖe anyitia, ele mɔ kpɔm na nye kpakpliwo ƒe ɖeɖefia. Nɔvinye, Yehowa le kakam ɖe dziwò. Mose enye Levi ƒe vi ƒe dzidzime, gake wò ya nenye nunɔla blibo ɖeka kpakple fia. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ na míenya le ta eve kpukpui 9 me, miawo la, mienye dzidzime tiatia, fia nunɔlawo, bena miaɖe ame si eyɔ mi la ƒe nukunu eƒe kekeli afia dzime siwo me mie le la. Ele na nye kpakpli wò be miaɖe Mawu ƒe nyenye, Mawu ƒe lɔlɔ̃, Mawu ƒe nuteƒewɔwɔ, Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye, Mawu ƒe kɔkɔenyenye afia anyigba dzi dukɔwo le ɣeyiɣi sesĩe yawo me, le yi me viviti xɔ anyigba bliboa katã do se. Vovototo gã yi le míawo kpakple Mose dome, eye nye yi bena Mose ya la, esia sie wòado go Mawu la, esia si wòase Mawu ƒe gbe la, ele ne bena wòayi ɖe agbadɔ la me, nenye be edo dzesi be Mawu ƒe ŋutikɔkɔe abe alilikpo ene va tsyɔ agbadɔ la dzi. Eye menɔna ne bɔbɔe be wòate awɔ esia o. Le ɣe aɖe yi me,
esi o agbado avɔ keŋkeŋ wɔ ŋutinuwo vɔa Mawu ƒe amedomenɔnu Mawu ƒe kɔkɔenyenye le agbadoa me wɔe be eya Mose mete ŋu ge ɖe eme o. Gake nyi kpakpli wo ya la Mawu na míenye bena míava kpakple kakaɖedzi blibo ate ɖe amenuveve fiazi la ŋuti. Yi gɔme nye be esese na Mose ya be wòate ɖe te ɖe Mawu ŋuti elabena menye fia o. Gake nye kpakpli wo ya la ele bɔbɔe na mí be míate ɖe Mawu ŋuti eye nu sia nu si ele dzidzi na mí la míame kpakpli. Ele mɔ kpɔm na nye kpakpli o. Ebena mitsɔ dzideƒo, mitsɔ kakaɖedzi ava amenuveve fiazi la ŋgɔ bena miaxɔ amenuveve kpakple tsɔtsɔke kpakple nublanuikpɔkpɔ atso Yehowa gbɔ. Nenye be ele na mí alia ɖe míawo ƒe nu vɔ̃wo ta ya awo ɖe ke bo abe nunɔlawoa ebe míava eye míava xɔ amenuveve kpakple tsɔtsɔke kpakple nublanuikpɔkpɔ na dukɔ siwo me míele la. Nɔvinyewo, enye míaƒe dɔdeasi be míakɔ dukɔ siwo me woɖe mí tso age ɖe Mawu ƒe amenuveve fiazi la ŋgɔ. Ekema ne míebia eƒe tsɔtsɔke, ne míebia eƒe dɔmetɔtrɔ, ne míebia eƒe nublanuikpɔkpɔa, atsɔ gbe na mí bena ne míeyi ɖagblɔ nya ma na dukɔ mawoa, woƒe dzi siwo nye dzikuatriwo sã, woƒe dzi siwo nye ekpedziwo tsã, woƒe dzi siwo nye etowo li tsã, enuwo bla wo me tsã, edziawo abɔbɔ, edziawo afatu eye woaxɔ nya la eye nya la amie le wo me, enya la atse ku eye woƒe agbe atrɔ, woƒe nɔnɔmewo atrɔ, woƒe ŋutinyawo atrɔ. Bedie magblɔ na wo bena dukɔ aɖeke matrɔ nenye be wometrɔ ɖe Mawu ŋuti, dukɔ aɖeke matrɔ ado le ahedada me age ɖe agbɔsɔsɔ me nenye be wometrɔ ɖe Yehowa ŋuti blibo o. Ever míawo míele dukɔ yawo me bena míanye yayra na dukɔwo elabena ewɔ mí ame dzɔdzɔewo le esime míexɔ eƒe nya la dzi se. Ebe dukɔ kpɔa dodo ɖe dzi to eƒe ame dzɔdzɔewo ƒe yayra me. Ta yayrae nenye na dukɔ ya, yayrae nenye na Togo, yayrae nenye na Afrika. Wo dɔde asi kpewu Mose tɔ. Nu kae nye Mose ƒe dɔde asi? Eye Mawu dɔ Mose ne míexlẽ Mose ƒe agbalẽ evelia tatɔ kuku ewolia, dɔde asi si le si goboe eye nye be wòayi ɖe Farao gbɔ akplɔ Israelviwo adzoe tso Egypte. Eƒe dɔde asia katã koe ma. Ame aɖewo gblɔna be Mose mete ŋu eƒe dɔde asi nu elabena mete ŋu de ŋugbedonyigba la dzi o alakpae. Mawu megblɔ ne wòakplɔ ayi ɖe ŋugbedonyigba dzi o. Mawu ɖewo gblɔ ne be wòayi ɖe Farao gbɔ eye wòakplɔ wo adogo le Egypte. Eƒe dɔde asia katã ma. Ta Mose wɔ geɖe wu eƒe dɔde asia gɔ hã. Hallelujah. Va woa ne kpe wu Mose. Ne ebe ne kpe wu Mose ekema nye be ebe dɔde asia hã ɔ nu kɔ ekpe wu ema. Ke dɔde asi nyi kpakple eƒe dɔde asia nye ka. Míawɔ dukɔwo katã woanye Yesu ƒe nusrɔ̃lawo. Hallelujah. Nu si me le ame si o ɖe wonana mea. Ta ele na nye kpakple wo gbabiagba míazu nusrɔ̃lawo vavãwo na Yesu. Ebe nusrɔ̃la mewua eƒe aƒetɔ o. Nusrɔ̃la mewua eƒe nufiala o. Ke nusrɔ̃la ɖe sia ɖe si de blibo la nɔa abe eƒe aƒetɔ ene. Yi gɔme nye be miɖola nya Mawu ƒe nya abe ale si Yesu nye ene. Miɖola wɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu abe ale si Yesu wɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu le yi me wònɔ anyigba dzi. Eya ko afie míate ŋu awɔ ame bubuwo woazu Yesu ƒe nusrɔ̃lawo. Lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Ɖe nènya Yesua nenema, ɖe nènya eƒe nya nenema. Si be anya Yesu ƒe nya, anya Mawu ƒe nya, menye be atsɔ agbalẽ yi woŋlɔ ɖo be Biblia alo ŋɔŋlɔ kɔkɔea eye asrɔ̃ ɖe tame abe ako tso gɔmedzedze yi ɖe nu me ye nye Mawu nyanya, me nye Mawu ƒe nya nyanya. Enya nyanya nye atsɔe ade dɔwɔwɔ me. Enya nyanya nye be ame sia ame ya kpɔ ko la anye be kekelie nenye. Enya nyanya ye nye be ame sia ame ya kpɔ la anye be wotsɔna alakpa va na gbɔ o.
ame nyanya nye be nya se si ne gblɔ la ame sia ame si nya la gblɔ be nya yi gblɔ me ne la ele teƒe ne gadze abe enu to vɔsa hã abo ne nye be wo gblɔe kɔa kema nenema ye wòanɔ hallelujah ele ne be miatsɔ Mawu ƒe nya ade dɔwɔwɔ me eye miame kpakple amewo dzɔgbevɔ̃etɔa menye be le Afrika nyigba dzi afi yi wodzi mi ɖoa enua la dzɔa dzi na me ame ɖe nya nane la medina be ame bubu hã nenye o ewɔ abe ne ame ɖe hã nye ko la eya magakpɔ vi ɖe le me o mele nenema o ɖe nye ma mele teƒe o nu si Mawu na wosu asi wa me kpakple nɔviwo me kpakple godotɔwo wohã ne dogo le viviti me wohã ne dogo le ahedada me wohã ne dogo le tsɔtsrɔ̃ me wohã ne dogo le ku me na gbe ne wòaɖo asi Yehowa ƒe nya le gbɔgblɔ na mi bena esia nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu bena amewo katã woakpɔ ɖeɖe eye woake ɖe sidzedze nyateƒe la gbɔ esia nenye nu si aʋa mi le ɣeawo katã yi me leke miawɔ amewo woazu Yesu ƒe nusrɔ̃lawo eƒe ŋɔŋlɔa ɖe fia mi le Timoteo ƒe agbalẽ evelia ta ave kugbe evelia me ebe nu siwo nese tso gbɔnye le ɖaseɖila geɖewo dome la tsɔ nu mawo ke de asi na ame nuteƒewɔlawo siwo ate ŋu afia nu ame bubuwo hã hallelujah menye be nyi kpakple o ɖekae atso le lome afi atsɔ nya ayi na Togotɔwo katã atsɔ ayi na Afrika tɔwo katã atsɔ ayi na anyigbadzitɔwo katã miete ŋu le ewɔ ge o mi menye ame siwo le agbenɔ ge ɖaa nenye be Yesu Kristo mava kaba oa mi me le agbenɔ ge axɔ ƒe akpe ɖeka ya gbe ɖo le ame aɖe yi ke srɔ̃ nu tso me dzodzro tso Mawu nyanyui kaka ŋutia ebe na ame ɖeka aɖe si dzi ami sisi le ale gbegbe be wòate aɖe luʋɔ akpe ɖeka gbe ɖeka gbe sia gbe ƒe ŋkekea ehiã eƒe akpe ewo hafi ne wòate ŋu aɖe luʋɔ yiwo katã le anyigba dzi ƒe nenye megbetɔ te le agbenɔ ge o ne glogodoa eƒe alɔfa ɖeka blaeve leke wòle wɔ ge aɖe xexe blibo ame ɖeka mete ne xexe aɖe ge o ati ɖeka mewɔna nu kɔ wotsuna xɔ ati ɖeka mewɔ ave o ta efia mía le ye míawɔ ebe nu yie ne se eye nenya be nyi nyateƒe eye wohe tɔtrɔ va wò agbe me le enyui gome eye ne wɔ be ne wò nɔnɔme sɔ kpakple Kristo ƒe nɔnɔmea enya ma kea o hã yi nadzi ame aɖewo siwoe nye nuteƒe ne kpɔ nuteƒewɔwɔ le wo me ma ema kpakple wo eye wo hã woava yi me kpakple ame buwo nenye be mía dome ame sia me ate ŋu awɔ Yesu ƒe nusrɔ̃la ɖeka eve etɔ̃ ene le ƒe ɖeka mea ekema dɔ la anɔ bɔbɔe ŋutsu ya si wɔ numekuku ya ewɔe be ebui be nenye be ame sia me ate ŋu awɔ nusrɔ̃vi Yesu ƒe nusrɔ̃vi ɖeka le ƒe ɖeka me eye wòade gbe asi na nusrɔ̃vi ma be le ƒe ye gbɔna be ya hã nɔ nusrɔ̃vi ɖeka ame hã de asi na bubua ekema be ye hã nɔ nusrɔ̃vi ɖeka le ƒe mea ekema le ƒe blatɔ̃ vɔ eve me la anyigbadzitɔwo katã woatrɔ zu Yesu ƒe nusrɔ̃lawo nenye be anyigbadzitɔwo katã mezu Yesu Kristo ƒe nusrɔ̃lawo egbea oa egɔme nye be ame aɖewo xɔ Yesua womewɔ nusrɔ̃la ɖeke le woƒe agome kpɔ egɔme nye be atia eti wo gbɔ ati yiwo kɔ na wo be o hã kɔe na ame ɖea eti yiwo ya wo gbɔ ati yi le gbɔa meɖe kuku dze agbã wòaɖo ame bubu eye míawo míedze gɔmedze suku gɔmea ema yi mea enu yi nɔ anyi nye be meɖola do miade gbe le sukukpo dzi o meɖola doe le afi aɖeke o eye nɔnɔme ɖe li woyɔna be signal tsɔ abɔbɔ gui woŋue de ka ŋuti ne edo ʋegbe ame yi gbɔ eguia le kɔa wokɔe na ekɔ de kɔ alo
ame ɖe hã kpɔ teƒe menya be miabe ametsitsi ya nya nu tso ŋuti ame ɖewo ne wòva gblɔa kaka aƒeme hã ɖe bɔbɔ be tsi gbɔ didi ɖea eɖo ekpo alo to ɣeɣe ɖe va la ta woava nɔ srɔ̃ anɔ adzame le ŋuti o aƒeme do vegbe le aƒeme koa ame ɖe le nu kom ame aɖe wɔe na kpɔ nenema nye me de nume ne o avɔgɔe le fi ma medzo le gbɔ mi yi suku kɔ va bia avɔgɔe le gbɔ koa ebe wo be megale gbɔ meka gbɔ le hã be nye o sisa ame ya ebla me ɖe wɔn te nye be nye medo na vegbe le suku enye me le aƒe me le nyagblɔm na nɔnye yi me suku kpɔ kɔ eva be avɔgɔe avɔgɔe le fi ma yi tɔ ne be tsɔe ebe nenema ye dzɔdzɔ be nya ya ame anu ƒom na nɔ yi me suku kpɔ eva tsɔ avɔgɔe da ɖe gbɔa ebe nye ma va me yi etsɔ ba na ma ƒui me ƒuia avɔgɔe tia me gbɔ nenema fia wo ya Yesu tsɔ ati na be ɖe kɔe na ame bu ewɔ ya kati ati gbɔ ne Yesu va be aƒome fi na wo ɖe ete tsɔ ge ya ta ɖe fi ne gblẽ ɖoa va yi di kpoo na tsɔ de asi na ame bubu ɣele yi na tewi kɔa dzagbagba be ame bubuwo ne nɔ daseɖiɖia xɔm tso o hã gbɔ o ne Kristo le me o la nɔvi nye ŋutsu nɔvi nye nyɔnu ekema newu gbedoxɔ newu gbedoxɔ Yesu ƒe nusrɔ̃lawo tsɔ gbedoxɔ le fiam be le kpɔm ebe o wonenye be naɖe le afi ya wu gbedoxɔ menye gbedoxɔ me nakplɔ ame ɖe ayi o menye kpɔ ɖe trɔsubɔlawo ɖe woawo xɔna se be yewo be mawua afi aɖe koe wònɔna etae Siriatɔwo xɔ se be míaƒe mawua todzi ƒe mawue etae woɖu yewo dzi le todzi womate ɖu yewo dzi le balime awo míaƒe mawu mehiã gbedoxɔ va mawu ya ele me o ta wo ya newu gbedoxɔ Yesu nɔ nu fiam eye woƒo nu na Israelviwo tso ale yi ye Yona nɔ ebosroƒe dɔme ŋkeke etɔ̃ sɔŋ ta eyi wogado la wokpɔ nɛ abe amegã aɖe eto na wo be yemate ŋu wole dzesi dzi tso egbɔ yemate ŋu ana dzesi bubu aɖeke wu Yona ƒe dzesi la o ebe le wo dome egbea ame aɖe li yi wu Yona ye ŋutɔ ye wu Yona Yona ma eya ye Mawu tsɔ dɔ de asi na be woaɖagblɔ na Ninivetɔwo be woatrɔ dzime ne manye nenema o woatrɔ ame 200,000 sinu enɔ dzima me nenye be wo ya nekpe wu Yona la ekema Mawu le mɔ kpɔm be naɖe luʋɔ wu 200,000 tete hello nenie ne ɖe vɔ luʋɔa nenie ne ɖe vɔ Yona yi va yi medzi le eɖokui me ya o lo mexɔe se be ne gblɔ ne woatrɔ o lo gake yi Yona yi va yi de gbeƒã le dua me be ŋkeke blane nenye yi metrɔ o la ekema Yehowa atrɔ mi ŋkeke blane nenye yi metrɔ o la Yehowa atrɔ mi ŋkunu tɔe ne ya ŋutɔ la Ninivetɔwo wotrɔ dzi wotrɔ ɖe Mawu ŋuti woƒe fia de se be ŋkeke 3 ame aɖeke maɖu nu ne maɖu nu ɖeɖe o ame aɖeke manɔ tsi o ŋkeke 3 ne ebe ame aɖeke mawɔe o la womate ŋu gblɔ be ame aɖe le dɔ lém ta eya do lém o womate ŋu gblɔ be ame aɖe metsi o ta eya ma do lém o ebe vi nonowo hã womanɔ tsi o womanɔ no womana naneke woaɖu o dɔnɔwo ŋutsuwo nyɔnuwo efunɔwo avu le ame aɖe gbɔ le aƒe me maɖu nu o adadi maɖu nu o egbɔ maɖu nu o alẽ maɖu nu o koklo maɖu nu o enyi maɖu naneke maɖu nu le yewoƒe dua me ŋkeke 3 elabena yewo da afɔ ɖe Mawu ŋuti haleluya woane le gbɔgblɔm be
ame yiwo dome le amewo sese ale be mehia be agble mo ne egble no ho tɔtrɔ go to ko nye we na nu ko na agble na wu Yona ame wu akpe alofa eve ƒe tɔtrɔ ɖe maŋuti le asiwo me ame wu miliɔn eve ƒe tɔtrɔ ɖe maŋuti le wo asi me menye be nanɔ anyi da ɖi eye awɔe be agbe aɖo amewo si o ne wu Salomo anyasa ye wokɔ wɔ anu sia nu na anyasa meli o naneke mele wɔ ge o ta Biblia na mi nye bena Salomo ye nye ame si ye dze aɖaŋu dze anyasawu le ame siwo katã nɔ agbe kpɔ la va yi me haleluya eye ame aɖewo xɔna se egbe be Salomo dze aɖaŋu yiwo dze nunyawu yiwo dze anyasawu yiwo woƒe nuwɔnu le nam ŋutɔ menye ame ɖokui ŋudzedze o Salomo medze anyasa ɖe nunye ya o elabena Yesu menɔ ya me Yesu ye nye Mawu ƒe anyasa blibo eye ele menye Salomo ƒe anyasa siwo dze ŋkɔ wɔ kpakpli o enya kpɔ ga ya fine Biblia be ena be sika sɔgbɔ le Yerusalem abe ale yi kpewo sɔgbɔ le Yerusalem ene menye gakpɔkpɔ eye akonye nuwo katã ƒe nuwo haleluya mi nya be gatɔ ɖewo le Togo ya ɔne wole gatɔwo xlẽm le Togo ʋu ɖe woaxlẽ nye hã de wo mea awɔ gake menye eya wɔe be wodze anyasa wu o ɖe nu ye wɔe be medze anyasa nye be Kristo le menye haleluya Kristo eye nye Mawu ƒe anyasa blibo la katã eye Mawu blibo le me o ta edze anyasa ewu Salomo enye be Salomo te wɔ nanewo si wɔ nukunu na amegbetɔwoa ewɔ geɖe tsɔwu anyasa gbogbo ma nɔ Salomo dzi si Mawu nɛ gake agbe si eya ŋutɔ nɔ la eya ŋutɔ do dzesi le eƒe nuwu be agbea menyo elabena amegbetɔ ƒe anyasa mate ŋu asɔ kpakple Mawu ƒe mɔvidzɔdzɔ gɔ hã o haleluya eƒe anyasa ewɔe be eɖe nyɔnu 700 ye wòdzi ahia 300 kpe ɖe ŋuti haleluya eye dzɔgbevɔ̃etɔ mese wodzi ha le kristotɔwo ƒe asaɖawo me belege medzi bena manɔ agbe abe emovi nyake ma enye manɔ agbe abe Salomoa gbeɖe elabena ŋɔŋlɔa na menye be mekpewu Salomo Yesu be ye kpewu Salomo Yesu ma le menye leke mate ŋu atsɔ ɖokui nya sɔ kpakple Salomo ɖo megatsɔ ɖokui sɔ kpakple Salomo ekpewui xoxoxo haleluya eya ta kpɔ nyui nɔvinye ŋutsu nɔvinye nyɔnu eyi wò dɔ de asi kpe alea be megawɔe ne gbegblẽ nava dziwò o ele be Mawu ƒe yenye blibo la katã nɔnɔ me o ne Mawu ƒe nya meyɔ wò ameti o eye Mawu mekpɔ vovo le me o be wòawɔ nu si nye eƒe lɔlɔ̃nu o la nu ye le dzɔdzɔ ge nye be gbɔgbɔ vɔ̃ ava kpɔ mɔ le me o enu ƒuƒlu menɔna anyi o ne tsɔ atukpa eye ne kpe naneke mele me o la wòko le kpɔm be naneke mele me o eye aɖɔ ne ƒe atukpa eta ne tsɔ tukpa dzeti kum ɖe mea aka ɖo ga ɖe va se glugluglu nu katã yɔ eye akpɔtɔe le godom naneke meli le ƒuƒlu ta ne edzi be yeate ŋu awɔ yeƒe dɔ de asi abe ame si ekpewu Mose abe ame si ekpewu Yona ame si ekpewu Salomo la ele be Mawu ƒe blibo nyenye nanɔ wò ametia me
ne xɔ Yesu vɔ fia wòa gbe nɔnɔ ate ŋu awɔe be wòaɖe asi le ŋu fa abe ale yi me gblɔ nea ne me tsɔ wò agbe bliboa katã na Yesu mele exɔ ge ne tsɔ wò agbe ƒe afã nɛ maxɔe o ne ma wò agbea ɖe teƒe ewo eye ne tsɔ asieke nɛ be ɖeka ko ne kpɔtɔ na ye ŋutɔ Yesu maxɔ ne mɛ ɖe teƒe alɔfa eye ne tsɔ teƒe blasieke vɔ sieke nɛ be teƒe ɖeka pɛ ko ne kpɔtɔ na ye ŋutɔ Yesu maxɔ elabena medzi be yeama wò kpakple gbɔgbɔ vɔ aɖeke o le Mose ƒe Mateo ƒe agbalẽ ta 12 kpukpu bla 41 yi bla 45 Biblia na mi nya bena Yesu ŋutɔ de nya ya gɔme na mi ebe ɖe nenye be ame aɖe si xɔ Yesu abe aƒetɔ kpakple eƒe lubɔɖela enya la ge ɖe me wonɔ ɖe nya dzia nu ye dzɔna nye be gbɔgbɔ vɔ yi le emea edo agodzo na ane ye gbɔgbɔ ma dzo yi ebe yi gbe dzia ebe nɔ tsatsam nɔ gbɔɖeme ƒe dzim gake ya mekpɔ agbɔɖeme ƒe elabena teƒe aɖe ke nɔnɔme dzɔdzi na gbɔgbɔ ɖeke wu ame me ta ame ye nye xɔ nyuitɔ kekea kewu si Mawu tu kpɔ Mawue wɔ atiwo eye wòanye nɔƒe na naɖewo alo miakpɔ adewo wonɔna ati to me elãgãlãgãwo ati si me to le la wɔma va yi nɔna eme gbɔgbɔ vɔ hã nɔa atiwo me le kpɔɖeŋu me ne va fia mia ne mieto elome hã mi va yi ɖo kege le aƒewo xedzrɔ̃ le aƒewo miakpɔ ati ɖewo wota avɔ na wo alo nu ka ye o wodze trɔ alo gbɔgbɔ vɔwo le wo me etowo me gbɔgbɔ vɔwo li ekpewo me gbɔgbɔ vɔwo li etɔwo gbɔgbɔ vɔwo li gake teƒe si nɔnɔ edzɔa dzi na gbɔgbɔ vɔwo wa enye ame me ye nɔ dzi na wo ta Biblia Yesu Kristo be nenye be gbɔgbɔ vɔ adogo le ame me la eva yi agbe dzi nɔ atsa ɖim be nɔ tsagala tsam be yeakpɔ teƒe aɖe ate ŋu gbɔ ɖe me gake mekpɔna o eye wògblɔ nu kɔ wòatrɔ egblɔ na ɖokui be yeatrɔ yeayi aƒe si me nɔ va yi la kpɔ nu ka yɔm be wòle be eva ƒe o ame yi me wodogo le eye ne wòva ɖe eva kpɔna be aƒea le ƒuƒlu ame aɖeke mele eme vɔ wodzrae ɖo ta ne wɔ nenema edzona eye woyina va dzi na gbɔgbɔ vɔ adre siwoe sese wu eya siwoe nyra wu eya siwoe satame wu eya eye wokplɔna wo eye wovana va nɔna nenem ƒe amea me eye ƒe nɔnɔme mlɔetɔ ya la eganyrana wu esime ye wònɔ tsɔ nɔvinyewo nyemedzi be esia nava eme na mia dome ame aɖeke o eya ta wòle nenyi bena Mawu ƒe nya nanɔ mia me haleluya ɖe Mawu ƒe nya le me wa Biblia ne mi nye be amegbetɔ manɔ anyi ɖe manɔ agbe ɖe abolo ɖeɖe ko ŋu o ke boŋ anɔ agbe ɖe nya sia nya si edo ago tso Mawu ƒe nu me la ŋuti gbe sia gbe ne fɔ ne ɖuna nu ŋdi ne ɖuna ga yeve me ne ɖuna fie me oho gbea ŋdi me amewo nɔna dzɔgbɔ amewo nɔ ati amewo ɖuna veyi amewo ɖuna kɔŋ ga yeve me mɔli akple nu ka hã woɖua nu gake fie me hã wogaɖuna gake ame ɖewo nɔna anyi kɔsi ɖe agbe hafi va ɖo na ŋku be naɖe li yɔna be mawunya ye woava afi ava se vi aɖe gake wo ne ɖo fi ma kɔa nu ka miese gbe o wogblɔ mawunya na mi ŋutɔ ok mawunya ka wogblɔ egbe be mawunya vivi ŋutɔ gblɔ vi ɖe na me meɖe kuku ɖe mele afi ɖe yim vi ɖe mi va do go hã magblɔ nu ka ta ye o nya ɖeke mele eme ebe amegbetɔ anɔ agbe menye ɖe abolo ɖeɖe ko ŋu ke boŋ ɖe
nyasie dogo tso ma wo nu me la ŋuti nyasie dogo tso ma wo nu me si wo le be mianya si wo nye ŋɖo anyi wa wo yo ƒoƒu ɖe agbalẽ aɖe me si wo yɔ be ŋɔŋlɔ kɔkɔe la si wo yɔ be biblia leke yɔ ɖokuiwo be mawu tɔ kristo tɔ eye ake kaka zã do biblia makpɔ eme manye nya si wo gblɔ ɖe me nya ɖeke ma xlɔ nu o be nenye be gbe sia gbe ƒe ŋkeke ate alé mawu nya kpukpui ɖeka pɛ ɖe tame la kaka ne su ƒe ɖeka mawu nya kpukpui 365 anɔ wo susu me ekema anɔ wo be na wo bena nate ama nyanyui la kpakple amewo ate nɔ bɔbɔe na wo bena nawɔ amewo woazu yesu ƒe nusrɔ̃lawoe ame aɖe le vɔvɔm eye neke ɖe ŋutia akpɔe agblɔ nɛ bena mawu ƒe nya gblɔ le timoteo ƒe agbalẽ 2 tagba kpukpui aɖe ya bena menye vɔvɔ ƒe bɔbɔ me na mi o ke boŋ ŋusẽ nunya kpakple anyasa ƒe gbɔgbɔ lɔlɔ̃ kpakple anyasa ƒe gbɔgbɔ bena miate anya vuzi ɖe da kple eʋɔdreba kple nuyiwo dzi ame ɖe be vɔvɔ abo lãnu sia lãnu si wotu ɖe ŋutiwo la madze edzi o eye aɖe sia aɖe si atsitre ɖe etiwo le ʋɔnu la abu fɔe elabena esia nye wo domenyi eye woƒe dzɔdzɔenyi tso gbɔnye nɔvinye ele na wo bena enya mawu ƒe nya nenɔ me o nya mawu ƒe nya neyɔ me o eya ko hafi abosam kpakple eƒe dɔlawo gbɔgbɔvɔ aɖeke makpɔ ŋusẽ ɖe dziwò o nenye be ele yiyim eye naɖe dzɔ ko de asi vɔvɔ me la ekema nye be ne do le kristo me le ema yi me elabena kristo mate avɔ naneke o amen aleke miado le eme afɔkuma leke miado le afɔkuma me le Kolesetɔwo ƒe agbalẽ 3:9 me biblia be mina kristo ƒe nya la nanɔ mia me geɖe fũu eye mitsɔ nunya sia nunya fia nu mia nɔewo eye mixlɔ nu mia nɔewo kple psalmowo kple kafukafuhawo kpakple gbɔgbɔmehawo eye midzi ha le amenuveve me na mawu le miaƒe dziwo me haleluya ne mawu ƒe nya mele dziwo me o ɖe leke ne le nuxlɔ gã ame aɖe kpakple mawu ƒe nya eta miakpɔ be zi geɖe ne nya dzɔ ɖe ame dzia ne kristotɔ yi ye gbɔ hã mele mawu ƒe nya aɖeke gblɔ ge ne o nu sie le dziwo me ekɔ nate ama kpakple ame ɖe evɔ nenye be kristo ƒe nya ye yɔ ame tia nya sia nya te ne zɔzɔm ne ke nua yesu ƒe nya koe adogo mbɔ agblɔ ok bɔ ya me nya be ne ke nu hã nu gblɔ ge ne le koe nye biblia ta etsɔ biblia va na bɔ wo nyo ne o le nɔ nenema ma da kpe na mawo ɖe wòa gbeta ebe mina ne kristo ƒe nya la nanɔ mia me geɖe fũu menye be via ɖe o menye be kristo ƒe nya via ɖe nanɔ mia me mina kristo ƒe nya la nanɔ mia me geɖe fũu yɔ kple kristo ƒe nya ne ɖu dzi o ne gbɔ le kristo ƒe nya ne dogo ne kenu kristo ƒe nya ne dogo ne tru le tru kristo ƒe nya menye be evava na eme na o be egblɔ na me be megawɔ ɖe gbe ebe mava tru kɔ ɖe ŋuti o nkata nya be nya ya gblɔa manye nya nyui aɖeke o ne mawu ƒe nya yɔ wò ame tia ne mawu kpɔ eƒe vovo blibo katã le me oa meka nɔnɔme yi me nya ɖe adzɔ le o meka nu yi woakɔ wa lili o o lili o woɖa lili o womeɖa lili o ne ke nua nu yi adogoa anye mawu ƒe nya eɖa sese o meɖa sese o mawu ƒe nya ye wòanye nuka ye agble le sia me
Kristo ƒe nya la nenɔ mewò geɖe fũu le anyasa blibo me. Menye Salomo ƒe anyasa si efie ale yi wòate ŋu akpɔ klosalo, ale yi wòate ŋu akpɔ sika, ale yi wòate ŋu ado sedati awo, ke boŋ ale yi ye agbe vavã ate ŋu asu amewo si. Anyasa ya ele mewò elabena Kristo le mewò. De mɔ nɛ bena wòawɔ eƒe dɔ le ŋutiwò, bena wòatrɔ wò nɔnɔme, bena wòatrɔ wò ŋutinya. Bebe ne wò ŋutinya trɔ ɖe, dase ɖiɖi mawɔ ŋukpe na wò o. Hallelujah. Nu yi Mawu ɖe fiam so eɖokui ŋuti kple nu siwo ɖe fiam tso nye agbe ŋutia, mawɔ ŋukpe na magblɔ na ame aɖeke be le yi me menɔ sukua, afɔkpa yi mado nye dɔ ye. Nenye be le nenema ye gbe ewɔe be nu sia nu yi ye hiã na eƒe dɔ eya ŋutɔ tsɔnɛ va le eƒe ɣeyiɣi me ɖe, nu katã ye wòakpe ŋu nam ɖo. Naneke mekpea ŋu na ame yi nye Kristotɔ. Mekpe ŋu nam be magblɔ na mi be meƒona ʋuwo katã tsao ɖe. Ʋu yiwo ne ƒo kɔ amewo agli adze nuwo, meƒonɛ ɖe. Mɔ ŋukpe nam o. Ne yi tɔnye ƒe du me egbea kpɔ ne va yi bia ame yiwo xɔ ƒu ƒe bla ene, ƒe bla atɔ̃, ƒe bla adea, ne wo be mekawo nye safowo ƒo, mekawo ƒona safo ʋua ŋutɔ, woayɔ ŋkɔ nyi. Safowo ƒonɛ amewo megli nɔ. Ɖoa wonye ʋua ƒoƒo, nye mesrɔ̃e o ɖe. Ekeke ba dati ɖe ʋu dzia, asafo ŋutɔwo gli na. Amea ɖe gli kpɔ ŋkeke etɔ̃ hafi wobe amegã te va flae. Gli tsɔ yia wodze vɔvɔ. Ɖoa nu ka didi ye xlẽ asi ɖe ʋu nu. Me ŋukpe na mo ɖe ta nenye be ele nenema, nu ka ta ye nye mate ŋu atsɔ Mawu ƒe nya yi na ame yiwo ƒe dzi tro, ƒe dziwo kuatri be woado le viti me ava Mawu ƒe ŋkunu kekeli me. Minya, edze va gblɔ na be Abosam ɖe medzia ame yi ye mexɔ asi aɖeke o. Nenye be Abosam te ɖe mɔ be gã me, nenye va yi ƒo ʋu, ne va yi ƒo adzogbo, amewo afla, ne me ƒo akpese, amewo afla, ne me ƒo atumpanyi, amewo afla. Na Abosam be yeakpɔ gome le nye dɔwɔnawo me, nu ka ta ye Mawu ya mate ŋu azãm ɖo. Mawu ɖom zazã eye Abosam be yeafi. Eɖo hã zazã eya ta Abosam wɔ nanewo le agbewo me bena yeakɔ ɖe dzi le ƒo, nakpɔ ɖokuiwo be ye mate ŋu ɖe vi na naneke o. Alakpae Mawu nya be edɔwɔnu xɔasie nenye na ye, eya ta metsi nu Mawu dometɔ aɖeke me ɖo. Hallelujah. Ta me xɔe se be míafo hã le ɖase ɖi na mí ge. Hallelujah. Ta le ye nenɔ agbe tsã, va le ye ne zu egbea. Nu yiwo ne subɔ tsã kple nu ame yi subɔ me ne le egbea, gake ame ne le ɖase ɖi na mí ge. Pasi zi ɖeka. Ɖase ɖiɖi wɔ gake ame ne le wɔ ge. Wòagbe ƒe ɖase ɖiɖi. Gake ame na gblɔe na saɖa le yi nenɔ gbe tsã. Abi ɖase na saɖa be ɖe tsã ɖe menɔ aleke me ga yiwo meɖuna le dɔmea, nu yiwo leke me kɔ wɔna eya. Alo? Meƒo gbea? Ame ɖewo menya be ɖe kafla mi to numɔwo me o ɖe. Ta egbɔ xɔse be ɖe ne tso fifi la yeva yi xɔ afã ekema ne ŋkea yeanya le ye nua yi ge kɔ ya da fɔ. Kristotɔ ɖewo numɔwo mege egbe. Wa ne le gblɔ na be o numɔwo katã toflo ko ya. Ta mi mɔ ƒom nɔ. Alo? Hallelujah. Ele na mi be Mawu ƒe nya, Kristo ƒe nya nanɔ mía me geɖe fũu
le anyasa blibo la katame ta demande à Kristo bo adwagbe wa dufia do agbe blibo la ji ekema Mose ƒe nuteƒe le Mawu ƒe aƒea me maɖi naneke le wo nuteƒe le Mawu ƒe fiaɖuƒe blibo la katã me na ŋuti o eye eƒe fetuwo woanyi tɔwo gome le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Mawu ne yra